Luke chapter 19, from verse 1 up until verse 10. Zacchaeus, the tax collector. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was the chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, "Don't be the guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost." Amen. Luka tema kya lesome le motho e senyane temana ya mathomo ka ya lesome yona e balaga ka mokgwa ya ditaba e re Zacchaeus diponto tsa mafisha Jesu o tsena Jerusalem a tsena a tswa ka gare ga motse wa Jeriko. Gona moo go be go na le monna e mongwe leina la gagwe ke Zacchaeus, e be e le yena letona la ba lekgetho le gona e le mogolo. Yena yo o be a phegelela go bona Jesu a ke ofe fela a šireletswa ke lešhaba gobane e be e le motho o mo kopana. A ganyelela kua pele a namela sehlare sa mogo gore a tle a mmone gobane Jesu o be a tlo feta ka gona fao. Jesu ge a fihla moo a iša mahlo godimo a mmona a re, "Zacchaeus, a go fa o fologe gobane le kgomo ke swanetše go dula mogolo wa gago." Ke moo Zacchaeus a go filego a fologa a mo iša ga gagwe a thabile. Gomme bohle ba ba di bonego ba tsota ba re, "O gorogetše ga monna wa modiradibe." Zacchaeus yena a ema a bolela le morena a re, "Morena, o ko o bone, maruo a ka ke a arolela bahloki ka bogare, gomane ge ke folile motho ke mo lefela gane." Jesu a bolela le Zacchaeus a re, "Le kgomo ngwako wo o tletšwe ke phološo, gobane le yena ke ngwana wa Abrahama. Gobane morwa wa motho o tlile go nyaka le go phološa se se timetšego." Lehlohonolo ba utlwang lentswe la Ntate Modimo ba le akanya ba le beya dipelong tsa bona, ke bona ba tla bonang mmušo wa hae. A le rapeleng ke le Jesu ba ratang ke morena ba rona Jesu Kriste. Tsatsing la kajeno ke tlo rata gore megopolo ya rona re tle re bee segolobogolo mo temaneng ena e latelang ya bohlano le ya borobedi. Le temana ya bohlano e bua mantswe ana ya re ha Jesu a etla moo a lelala godimo a mmona mme a re ho yena, "Zacchaeus, phakisa o theohe, gobane e ka kgona ke fapohele tlung ya hao kajeno." Temana ya borobedi e re, "Bona morena, leruo la ka ke le arolela mafutsana ka legare,
mme ha ke amohile ntho e nngwe ka thetso ke busetsa ho yena hantle. Baratuwa le metswalle bosiung ba kajeno ke tlo rata hore o ntumelle hore nna le wena re tle re age sehloho sena seo re tlileng ho tsamaya ka sona bosiung ba kajeno. Mme sehloho sena ke se agile ka mantswe a latelang a reng, o sale motho enana. Momamedi e a ratwang ke morena wa rona Jesu Kriste, letsatsi kgotsa matsatsi ao a neng a isa Pasekeng ya Bajuda e nabe e fihlile, mme Bajuda ba itukisetsa ho ya ho kenela ka hare ho Paseka. Morena Jesu le yena ka nakong eo Paseka e ne e fihlang, o ile a iphumana a tlamehile hore a tloge moo a neng a leng teng ka matsatsing ona ao, mme a tle a nyolohele ka hare ho motse wa Jerusalema. Mme moo morena Jesu a neng a leng teng ha ntse a tswella pele ka moshomo o Modimo a neng a mo romile hore a tle a o dire mo lefatsheng. Tsela eo a neng a lokela hore a tsamaye ka yona ho ya ho yo fihla motseng ona o bitswang wa Jerusalema, ho ne ho tshwanetse hore morena Jesu a tle a fete ka hare ho motse ona wa Jeriko. Mme motse ona wa Jeriko le motse wa Jerusalema e ne e le metse eo e neng e leng kaufi le kaufi, hobane ha re bala yona efangeli ena ya Luka, re bala kgaolo ya 10, pale ena e bitswang Mosamaria wa kgaogelo. Ha re bala temana ya 30 a kgaolo ya 10 yona ena ya Luka, re utlwa mantswe ana a reng, motho o ne a theohile ho tloha Jerusalema ho ya Jeriko. Mme mantswe ana a re ruta hore motse wa Jeriko le motse wa Jerusalema e ne e le metse eo e neng e le mabapi, mme e ne le metse eo ka yona e nabe e le kaufi he motho a ne a tsamaya ho ya ka hare ho yona. Mme morena Jesu ha a ne a ya Jerusalema o loketse hore a fete ka hare ho motse ona wa Jeriko. Mme mona mo re balang teng bosiung ba letsatsi la kajeno, re a utlwa hore morena Jesu ha a ne a ya ho yo tsena ka hare ho motse ona wa Jeriko, o ile a fodisa sefofu sena se kileng sa bitswa sefofu sa Jeriko. Mme ha ntse a tswella pele ka leeto la hae, a fihlile a kene ka hare ho motse ona wa Jeriko. Ho na le batho ba bangata bao ba neng ba tsamaya le yena ho tloha moo a neng a hlahang teng ka hare ho leeto lena le lebang lefatsheng lena la Jerusalema. Empa ka lebakeng la hore morena Jesu ile ya ba motho o a neng a tumileng, ile ya ba motho o bangata ba batho ba neng ba nyaka ho mmona, bao e leng hore ba ne ba senki ba mmone. Ke lekanya hore le baagi ba motse ona wa Jeriko ba itse ba utlwa hore morena Jesu leetong la hae la ho ya Jerusalema o lokela hore a haole ka motse ona wa Jeriko. Ho na le batho ba bangata ba motse ona wa Jeriko ba ileng ba tlohela dintho tse ba nang le tsona, ba kitimela mebileng hore ba tle ba kgone ho bona Jesu ona o batho ba buang ka yena, o a dirang mehlolo, o dipuo tsa hae e leng tse hodimo tseo batho ba ratang ho di mamela, moprofeta le moprista e moholo. Mme e mongwe le e mongwe wa batho o ne a nyaka hore nkare nka mmona monna enwa a bitswang hore ke morena Jesu. Empa mo re balang teng bosiung ba kajeno, re utlwa hore ka hare ho matshweletshwele ao a neng a leng teng, ho na le monna Ashu o temana ya kajeno e bua ka yena,
o dintho tse ngata di focusa mo ho yena letsatsing lona leo. Mme lebitso la monna ona ba re botsa hore ke Sakiyo. Mme monna ona ka ntle le lebitso la hae go na le dintho tsena tseo ba di rutang tsona ka monna enwa a bitswang hore ke Sakiyo. Ntlha ya mathomo e ba re rutang yona ke hore monna ena Sakiyo e ne e le ba bangwe bao e neng e leng ba lekgetho, e ne e le ba bangwe bao ba neng ba tsamayang ba koloka ke gona lekgetho ka hare go batho motseng ona wa Jeriko. Empa yena e ne se fela o a neng a koleka lekgetho, empa motho ona e ne e le eo a laolang bao ba neng ba kolokang makgetho. Go ka mantswe a mang motho a ka leka ke gore Sakiyo ha e le gore o simolotse ka mogare ga mošomo ona wa bolekgetho e le e mongwe wa bao ba neng ba koloka makgetho, empa ha matsatsi a ntse a tsamaya Sakiyo o ile a ba motho ona a ileng a emiswa a fiwa le maemo ka lebakeng la mohlomong mokgwa o a neng a o sebedisang hore Sakiyo mo mengwaheng e itseng e ile ya ba ena o a ileng a ba so outstanding ya ho koleka makgetho ka hare ho batho ba moago ona wa Jeriko. Mme ne le yena a hlokomelang bao ba kolokang. Ko ka mantswe a mang ba lekgetho bana ba ne ba re ha ba dira mosebetsi wa ona ba ne ba tla mo ho Sakiyo go tla go tlisa report mo Sakiyo ka mokgwa o ba ileng ba kgonang go koloka makgetho. Mme ebile ha e le goreng batho bana ba tla ka report e nang le complain gore go na le bonyeo ba ba sa nyakeng go patela makgetho, Sakiyo e ne e ba yena o a neng a dirang all the means tsa go bona goreng a ye ko bathong bao a ba fitlhe a gapeletse gore makgetho a tle a fumanwe mo go bona. Empa ntlha ya bobedi e re rutwang yona ka monna ona re botswa goreng e ne e le monna wa mohumi, e ne e le sekgorane a na le dintho tsa hae. Ene motho tla lekanya goreng maruo ao a neng a nang le ona o ile a fumana ka lebakeng la gore puso ya Roma ka nakong eo morago gore ba mo entrust ka mosebetsi ona, he became loyal mo go bona in such a way ya gore ba ile ba mo putsa gore e be motho ona o a neng a nang le ditšhelete, o a neng a nang le di-resources, mme a ba motho ona ya bitswang goreng ke mohumi mo a neng a leng teng. Mme ntlha ya boraro e re e bonang ka monna enwa re bona goreng monna ena Sakiyo o ne a tlwailwe ke baagi ba motse ona wa Jeriko. Ba ne ba mo tlwaetse mokgwa o a neng a o sebedisang wa go nka makgetho mo go bona, le ka moo a neng a ba tshwara makgwakgwa ka gona ha a ne a batlile goreng makgetho a tle a fumana. Empa ka hare go ditaba tsena tsotlhe tse tlhalosang monna enwa a bitswang Sakiyo, le yena ebile o mongwe wa batho bao ba ileng ba bang curious ya goreng ke nyoko bona Morena Jesu. Monna enwa ko utlwa go bolelwa ka yena, monna ona ko utlwa gore o dira mehlolo, monna ona ko utlwa goreng ga a bolela batho ba bangata ba nyaka goreng ba mo utlwelle, monna ona ko utlwa goreng mo lefatsheng le a tsamayang ka gare go ona o na le batho ba bangata bao ba neng ba mo sala morago. Mme Sakiyo wa tlhaela mola reng le nna ke nyako go bona Morena Jesu gobane ko utlwile gore o tlo feta ka gare go lefatshe lena le bitswang Jeriko. Mme monna ona ka lebakeng la gore e ne e le motho o mokhutswane, lentswe la Modimo le re botsa gore o ile a nyaka go dira maano a gore Morena Jesu ke tla mmona bjang, gobane mo batho ba neng ba tsamayang teng le mo Jesu a neng a leng teng bongata bo bogolo bo ne bo mo tiela gare in such a way ya goreng ha e le gore ga ona a view e leng clear o ka sitwa ko o bona Morena Jesu. Mme a dira plan ya goreng no Jesu ona gore ke mmone e re ke kitime ke tle ke namele mohlare, ke tla re ha ke le mo godimo ga mohlare ke tla re at the distance ka tla ka mmona Morena Jesu le mo a tlo fetang teng ke tle ke mmone ka tsela e a tsamayang ka yona a ntse a feta, ke tle ke mmone gore o he ba bua ka Morena Jesu ba bua ka motho ya ntseng jang. E ne
a goal eo monna o a ne a nang le yona. Nothing more, nothing less. The only thing ena a nyakang go e bona letsatsing lena e ne le fela gore a no bona Morena Jesu gore ke motho wa mofuta mang. Le nna batho ba bangata ga ba nkutlwa ke bolela mo di-radio ba romela message mara nka re ka mmona ba nyaka mpona nna ke tsebe mabaka bona gore why ba nyaka mpona mohlomong voice yaka e tswekere mohlomong e hantle in such a way ya gore ba nyaka go mpona mme sa ke yone o nana le yona ntho eo e mo tšhisa mo go yena ya gore ke nyaka go bona monna ona ya bitswang Morena Jesu. Empa sa ke yona sa lemoge gore yona ntho ile a e buang ka molomo wa hae ya gore ke nyaka go bona Morena Jesu. O ne a sa lemoge goreng a ka se kry fela a view ya go bona Morena Jesu, empa o tlile kgona go ba even close le Morena Jesu. Ka lebakeng la gore mo re balang teng re utlwa goreng ha ntse a ka Morena Jesu gobane yena ke modimo o tseba tsohle o bona tsohle. Ha ntse a ka Morena Jesu le mashaba-shaba ana mme Sakeo ke lekanya goreng o ile a mmona ka nnete go ya ka kgolohelo ya hae ke nyako bona Jesu ene a mmona, empa Morena Jesu o ile a tla mona a fitlha mo sehlageng se Sakeo a se nametseng. Lentswe la Modimo le reng o ile a lelalela godimo mme a simolola go bua le Sakeo mo bua mantsweng ana, Sakeo phakisa o theohe godimo ga sefate gobane e ka kgona tsatsing la kajeno ke fapogele lelapeng la gago. Baratuwa le metswalle, Sakeo o ne a sena ntho ya gore tsatsi leo o tla ba le a guest ka mo ntlong ya gae, let alone a guest e bitswang Morena Jesu. The only thing e yena a nang le yona e ne e le go no bona Morena Jesu. Empa Jesu ha fitlha mo go yena letsatsing leo, Sakea theoha sehlageng sena ebile a re phakisa o tle mona ka bakeng la gore tsatsing la kajeno ke fapogela ka gare go ntlo ya gago. Utlwa ha Sakeo a theoga mona ka Bebele e ke e tshwereng e bua mantsweng ana a reng e ile ya ba le thabo mo go yena gore o tlilo hosta Morena Jesu letsatsing leo. Morena Jesu o tla ka gare go lelapa lena la Sakeo, mme ke lekanya goreng o itse ha theoga Sakeo ka nakong yona eo mohlomongwe o ne a na le batho ba mo sebeletsang, go nne e le mohumi e le a chief tax collector, go na le ba bangwe ile ba sebela ka pelenyana reng phakisetsang lapeng le lokiseng sa gore le sa gore gobane ka jeno go na le moyeng o mogolo wa tlang lapeng la ka. Mme wa tsena mona Sakeo mo leetong le Morena Jesu go yo kena ka gare go lelapa la gae a ntse a na le Morena Jesu. Mme ka lekanya phutho kere mo tseleng ya o tloa mo sefateng go ya ntlong ya Sakeo a se gore ba ne batho bana ba sa boledisane, empa Morena Jesu ke lekanya goreng he started to minister mo godimo ga Sakeo. O ile a simolola go boledisana ga mmogo le Sakeo dintho tse e leng goreng he didn't bargain for. Morena Jesu o ile a simolola go buisana le ena ba le mo tseleng ena ya go yo tsena ka gare go lelapa lena la gae. Empa ha ona mo re utlwa mo teng mo re balang teng gore Morena Jesu o ile a fumana opportunity ya go dula le Sakeo mo tafoleng e ntseng jaana, mme ba ngwatha senkgwa ba ntse ba ngala semelong ba ntse ba buisana ba itseng ga ba ntse ba fitlha ka gare go ntlo ya Sakeo. Ya ba dipuo di simolola go thoma go ba teng mona mo re balang teng ba reng ba bangwe ba itsege ba bona a tsamaya le Sakeo, ba simolola go bua mantsweng ana ba re bona o fapogela ka gare go ntlo ya moetseding. Anke nna ba ntse ba le teng ba re teng ba ke the holier than thou ba motse wa Jericho. Anke ba ne ba le teng ba ba bonang ka re bona ba kaone go phala batho ba bangwe ba ne ba expecta gore Morena Jesu he a tla Jericho
if a lapile a tlhoka go ikhutsa o mongwe wa bone o na lebeletse goreng o tla fapohela ka hare go ntlo ya empa tsatsing leo morena Jesu o fapohela ka hare go ntlo ya motho ona ya bitswang gore ke moetsadibe ya motho ona o a neng a sa ratiweng ka hare go community ya motho o a neng a hlwaiweng ka lebakeng la bohumi ba hae ka lebakeng la bo tax collector ba hae ka lebakeng motho mong le bokoroto ba le ba mo tshwaetsoreng o etse mara semolonyana se sona ka motho se lapisang ka ona a ngatlhile ka hare go motse mme Jesu o fapohela ka hare go ntlo ya hae le a Sakio a utlwa mantsweng ana ba re motho ona wa mo etsadibe kana ke itse nna le wena tsatsing la kajeno ke nyaka re age sehlooho sena o sale motho ona itse ha tsene Jesu ka hare go ntlo ya hae morao ga gore a kgwathe ke morena Jesu morao ga gore a dipwe ke morena Jesu morao ga gore a utlwe Jesu a reng ke kena ka hare go ntlo ya hao despite gore other people ba reng ka wena tseo ga di nyake nna se ke se tsebang ke gore ke nyoko ba ka hare go ntlo ya hao gobane le wena pheletseng Jesu o bua mantsweng ana le yena ke ngwana wa Abraham mara o tshwanetse the action e leng ya diriwang ke motlanka ona ya bitswang Sakio letsatsing leo lentswe la Modimo le re botsa gore ha setse a kopane le morena Jesu ha setse a kopane le morena Jesu after having this encounter le morena Jesu maybe the conversation that he had le morena Jesu towards ntlo ya hae e ne leng teng ha setse a kopane le tsena tsohle lentswe la Modimo la bua ka Bibele ya Sekgowa e re balileng mo go yona e bua mantswe ana Lord here and now Sakio ya setlhole e ba motho ona wa kgale a re here and now dikhumo la ka ke le arolela bahloki a re maybe la ke arolele bahloki fela ha e ba le motho a ileng gore ke mo tsetse selo ka o thetsa a re ke tlile go mmusetsa gane dintho tseo ke ileng ka mo tseela tsona here and now Sakio e ba motho ona a ileng a bang le phetogo ya bophelo bona ba hao morao ga gore a kopane le morena Jesu ke mo ke ileng ka utlwisisa taba ena e buang gore ha o ka kopana le morena Jesu ka nnete phuthego o keke wa ba motho o nngwe le yena maolo Sakio yena o itse ha kopane le morena Jesu ka nnete ya setlhole e ba motho o ne le yena ka nakong eo a yo namelang setlhare empa go theogela hae mo setlhareng a kopana le morena Jesu o ile a fetoga in such a way ya gore he made a declaration mo pontsheng ya morena Jesu le batho botlhe ke a busetsa mo go bona mme ebile ke a arola le dintho tsena tsotlhe tse ke nang le tsona ka fana ba fumaneng le ba Modimo ke ile ka ba tseelang ka phetso ke tla khutisetsa mo go bona ke khutisetsa hape mme lentswe la phuthego tsatsing la kajeno le butsanna le wena o sale motho pela na le pasekeng ya Haruna o sale motho ona na gobane bongata ba rona tsatsing la kajeno re ka te amanya go tshwana le monna ona ya bitswang gore ke Sakio go na le dilo tse batho ba re bolelang ka tsona tse re leng tsona go na le dilo tse re di etsang mo bophelong empa tsatsing la kajeno re o keteka paseka ena ya 2026 putsiso ya tla mo go rona bosong ba kajeno o sale motho ona na o sale Sakio ona wa kgale morao ga gore re kopane le morena Jesu mo bophelong ba rona morao ga gore Kriste a re botse gore theoga phakisa gobane ke fapohela ka gare go ntlo ya gago le Kriste a fapohetse ka gare go ntlo tsa rona o sale motho ona ka moo o neng o phela ka teng dilo tse o neng o di etsang mo nakong ena e e fetileng baratuwa le metswalle bona morena Jesu o re morwa motho o tletse go nyaka bana bao e leng disenyi e seng fela bao ba lokile ke sena se se tletseng mme temanya ka jeno ya re ruta mo re leng teng re ya o kenela paseka ena ya ngwaga ona
gore ka moo morena Jesu a ileng a phakisa a tla mo Sakiyo, le mo rena morena Jesu wa phakisa o tla mo ho rona, wa re tshwara gore re tle re phele go tshwana ka mokgwa Sakiyo a ileng a phela ka gona. Empa ha e fele le moo, ha se tlo kopana le morena Jesu, go tshwanetse o be le phetogo mo bophelong ba gago. O ka se kopane le Jesu ba the same as you were matsatsing a fetileng, empa kopano ya rena le morena Jesu Phethelo e tshwanetse bontshe phetogo ka gare go maphelo a rena. Ha re kena ka gare go selamelo sena, morena wa rona Jesu Kriste a re dira tsena ge re mo gopola, mme o tlile ka gare go ntlo ya rena. Wa tseba nna ke tseba tse nna ke nang le tsone tse di nkgamathetseng ke, mara le lena ke tshepa mo leng mo teng le tseba tse di nkgamathetseng le yone. Empa re tshwanetse re dumelle gore ge re tla go keteka ditaba tsa mohuta ntseng jaana ngwaga ka ngwaga, we can't be the same each and every day. Empa re tshwanetse re batho bana ba fetoga. Fetoga o le moswa, fetoga o le mme, fetoga o le ntate, gobane Sakiyo le ena o ile a kgona go ba a changed person. Mme transformation ena eo Sakiyo ke ileng a ba ka gare yona is the same transformation e le rona re ka bang ka gare go yona. E re ke no bolela moraonyana mola goreng, just imagine goreng ka fetogo ya Sakiyo batho ba kae ba ileng ba kgona go thaba ka yona, knowing goreng that short man wa mokhethisi o itse ena o fetogile. He will never do these bad things mo godimo ga rona. Just imagine how many people were happy ka lebakeng la phetogo ya gagwe. Le nna tsatsing la ka tshwene Phethelo, wa tseba there are so many people who can be well because nna ke fetogile. Wa tseba dilo tse di etsang mo lefatsheng tse di etsang batho ba bang tsona, the day motho a fetogang, there are many people who will be happy. Ha re kene ka malapeng a rena, malapeng a borona, dilo tse re etsanang tsona, motho o mongwe o le ngwana mo batswading kgotsa o le bana ba motho kgotsa re le balekane. He the day motho a ka utlwang goreng wa tseba molekane wa ka o fetogile goba ngwana e tse o fetogile, just imagine the joy e ka bang teng ka go lelapa. O sa le motho o nana ka mo lapeng la ena, o sa le motho o nana le ka mogare ga dikereke tsena tsa rona, o e leng gore ga o fitlha fela batho ba nyaka o phatlalela. Fetoga tsatsing la kajeno, ba re ba utlwa gore ga o sa le motho ona o motho o montšha, batho ba kgone go bua ba thaba, even le wena o le ka gare. Some of us are not thaba le bone, ba bangwe ba rena tsena ka kereke le bona re go bolela o sa le motho o lana ka mogala wa phetogo tsena. Empa tsatsing la kajeno ha re okenela selalelo sena sa morena Jesu bosong ba kajeno a re e ka kgona ke fapogele lelapeng la lena, re tle re buele mo tafoleng. After this conversation le morena Jesu, a re beng batho ba mphe ka mo Sakiyo le ena a ileng a ba motho o momphe. A ke no go di bitsa ka mabitso, ke di tshwere tsona ke tla mabitso, a ke no go di bitsa ka mabitso, mara ke nyaka o mongwe le mongwe identify ya gae ya gore pasekeng ena this one year ke nyaka bona is truly thing in my life. Christ is a Lord. Amen.